Miss Pagdam Yang Tabri Basumbo Yunam Anuradha de Vinekona Krumzari. Housing Maru Eba Pauda KSN Governor Unabalakpada Security Force Nating Badagi Sauna Bunakre. Manipur Government Service Federation Hayang Pen Down Strike Changsilagani. Loinana A. Pratap Singh Memorial Manipur University Inter-College Football Tournament ke ngasi Master Polyester College Mai Pakre. House of Council on Bizari. Manipur University ke Vice Chancellor Lokto O Highway Yamna Tonga Ma University Asagi Jayanava Singh Loishinavage Demanda KSA na Manipur ge Governor Unabalakpada Security Force Nating Badage Sauna Mungnava Tokre. Ngasi Numiyong Bang Matong Kanglepa Student Association KSA na Thomi Singna Ras Bhavan Tamna Kaisampade Junction Lomdagi Lakpada Security Force na Nitapai to take the Labor DIPR Office a year of the thing Matamke. Hanadagi Lub Asana Sangsanduna Lakpa Kongsangge Makasa Tarakpa Oina Ngase Governor Unabalaki Kongsang Aduka Marilena KSA President Sukampe Bidyanandana High Manipur University Ladiba Egg Roll Statute Sink Amata Ngakna Satabana Marampo Oituna Lamdamba Asage Asoba Asakya Tamliba University Ase Magpu Pandabugum Lady. Mio Karana Gangumna Apamata Totuna Lerapana University Ase A Great Ledam Pataki B Greta Hantarak Lakani Haibagi Mi Baiba Sauna Lady Masipuna Mark Housing House BC Oripa Professor and Lokendrana Niti Niampa Amata Ngakana Apampata Totuna Lerapanani Mana Makataradana High University Asage Professor Yamna Tonga Matabak Giada Tabakanba Matamda So Asaba Certificate Season Aduna Sanglabra Haibagi Singlabachu Sauna Lady Masagi Matata Screening Ningtina Taukidabagi Mami Chauna Tai Hena Laibaktiba Amana University Asage Yangin Charuk Odiba Administration Ge Statutory Posting Kanbada Niamge Wangmada Mioi Amana voting right ani Pangbasu Tengdare Lunana Yamna say inaba Yaba Monda Statute Taramapanta Close Ani Assisu Amendment of Cray Amendment Adu Gazette Oina Pongdringeda Statutory Post Kankiba Asimag Yamna Labak Tivani University Asage Minchatiba Amadi Sotarpa Yabagi Pibam Kaya Amalapa Asida Manipurgi Governor the Memorandum Kaya Besangrabaso Pokompa Amata Ngasipa Wapirak Palay 3 Amadi Unaduna Wari Sananaba Hanzana appointment Pidabaso Haizarabaso Ngasipa Wapibi3 Governor Matam Sana Hiram Asida Kota Taduna Maran Labor Sang Kangdopa Amadi Togliba Watogasage Watershinta Prangnaba Marilenaba Ministry ga Tanaduna Tabak Tobage Mahuta Tumina Lation Ba Asana Masu University Gase and everything Asida Nakoinana Sabgalde Haina Lautavangam Loy Amadi Masina Manipur University Ase Mangan Batanatana Kunai Asibu Leka Tahalakan he Haibagi Pai Lady Asagoma Mayampa Asisu Kangsento Usinatana Amadi Tasinadana Liba Manipuge Governor the University Asige Sotarakliba Mayampa Ase Kanganaba Ngasike Kongsangasi Sangsinbani Ngasi Security Force na Tingduna Kongsang Asi Handoklabaso Makatana University Asibu Kananabagi Damakta Amadi Asoiba Sing Samtongnaba Tongan ba Henakan ba Kong Jangsana Balub Asana Sem Saduna Lady Haina Pomke. Haizavatare, because I think yet when Piva have said, I say, we some children, Kunjamasi, Namkana, Honabani, Adumaduma, Piki, Musiki, ran on a top of my absolute directly support of Naina, we love the Sumam de, Adumasi, a queen essentially Kunjanga Sekana, Kujo Karana, Nadraga security person or the Su, I think I had Pampirakan, Kunjanga, Namtagani, Kanmo, the Lady, Madu Tawida Bay, Masina Hena, Asako made the Giajan in a Tokani, and the Masina Mani, Haiba, Masiki Kunjanga, and Loven, Makata. Kongjang masih hen enak kan ba kongjang samsen nana ba koi sem sare hum do masu niam law tok sari
State government के employee amade pensioner singe DADR chada hongkang tamak hengat babu yaning daba phongdo pagaloina employee singna tanduna lakpa demand tarataruk thabakta ontok pidabage mayukta Manipur Government Service Federation MCSF na state government employee singna amuba best thepage khongsang chathakraba matung makata na government ke loisang khudamakta lagleba November ke tangka marida pen down strike chatharagani pen down to strike asida lenga ke mahishang sing amade essential commodity sing de council loi haina federation as in phongdorakle iramasaga mari leinana pisumda laiba MCSF ke office da pangthopa pauge mi phamamada federation asige vice president Laisram Sarana Hai federation asina point tarataru ka yawa dimata Manipur government ta patient ke demand sing ka aduge manungda pensioner amasung employee shingi DADR ase central government ke chada yankhai nipan ta piriba asaga manana PPO haibi yauri Manipur ke onadi DADR ase hana chada kuntrama pant oiduna leiriba asida chada tarama panna backlog leiriba ase menkhat pio haina demand tawtuna lakpane handak ikhang khawdana DADR ase sumnatage chada ahom Kaktamak hengalapa ase employee amade pensioner singna yabangamloi employee singna DADR hengapio hariba ase state ase ki economy ga changna mari lenari bane haiba ase gamena khangadabane mana makhatarduna high central government ke onadi house ka ITA commission laklabani 8 pay commission ge oina so house temper of reference senki badanatana committee so sem khrei manamaduna Manipur ge oina so 8 pay commission ta ase chanaba hongnaba khongthang sang lokhatpiu masadanatana employee ge thabak ge pothabage chahi ase humphuni toy onbio haibna chingba demand sang ase government ta tanduna lakpane government ke maike de positive oiba pakhomba amata laktaba maramna makhoi thawong asibu yaningdaba utpa oina utobage tang kunma pandage kontra fawa employee sing amoba best tetuna mathau pangthokna khongjang jangsin ke makata nang asi fawa lenga ke maike dege pakompa amata piraktaba maramna hayeng November ge tang mari dege government employee sing na pen down strike jangsilagani masida lenga ke mahishang singka amade nomada sangdraba yadaba essential commodity singde council lo hana phongdoke Yauliba operation Yauliba department Kulimana Ayingi Vietnam strike se my partner Saudi aduga isa ga Westa banner thepina Vietnam strike support we se masi video aduga masi Vietnam strike se my partner akoina sagar akoigi legitimate demand angan da asokwa mateng we duri bani yang kulimana akoigi masih strike masih Saudi se masih press conference tangga ko appeal terjadi Ngasi Ziribam ke Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS na District Horticulture and Soil Conservation Department ka khusam naraga khangalaba beneficiary singda marumarang yanthopage asamba tharama ama DC office complex Ziribam da pangthokre tharama sida Ziribam ge Borobrekra subdivision ge Lomikunda Mission for Integrated Development of Horticulture made scheme ge makhada ningtham ge oiba marumarang singka maru aina hawai tharak Tilho kobi mana panbi amadi kobi lai yanthoke loinana mahangna lomi singbo pungning thogatuna manang masange pothok henganaba amadi isage pothok puthokna hybrid maru marang sangka asage kanaba lauduna lomi singe punsibo chawkhanaba ngambage maru aiba thaudangge maramda wangangke Pangthok libang asige thoram paduda senior official sing assistant deputy commissioner TS Manoranjan Singh MCS BDO Borobekra RK Silas Singh CDO Ziribam Y Pradip Singh SDAO Ziribam amade Soil Conservation Department ke Mayor Singh su sarugaki
Lamdam asige haurakliba tungi miron to oigidariba singka asibo kanse haribadi lamdam asige oiba resident party da sokapa matam oide sayili sang sinna national party na lenga ka pairapa asida lamdam ase eduke matik soksale haiba ase miyamna khangdrabadi awafam da tagani haina lamdam asige resident party ama oina nongna semkraba democratic people front DPF ke president Dr. Rajakumar Narendrana Naringbamna Pongdorakli. Wafama sing a Tangalta Bazata Leba Hotel Yai Pavada Pangtokiba, Konto Sampo Uripoka Amadi, one camp Kendra de party as Seda candidate to Oinaba Amade member Oina, Changla Kiba Singbo, Taramna Opagi Taranga Marilena Pondo Kibani. Party as Sige Oina, Lakaderba, Janene Electionda, Uripoka Assembly Constituency Oina, Samze Sabam Mangol Zao, one camp Assembly Constituency. Makak mayum pe ibosana amade konthozam pa assembly constituency ge oina po open jet haiba mioi ahom pe election thengnana bage sem sabaga loinana party asge chanabi ge matungina wasak lokhiba thorampa aduga marileinana DPF ge president Dr. Rajakumar Naringbamna makataraduna hai lakadari by election asida paisa ge land yautaba amadi Miyange vote po manting naba taudana lamdam sida kunda mineriba iresa kudimake pungning wakan ge oiba liching amaga loinana lamdam masibo kanba haiba ase mipung kudimake daitane khanduna pangtopa election ama ohengani amade party asge oina mamang matamda vote lep kraba amade vote karang kraba kanagumba amata da candidate ama oibake kudong saba piroi national party na jahili sangs na Lenga ka pairakpa matamda lamdamba ase kari karamba phibampa amada leirabage haiba adu miyamna khantamineduna lamdamba asege resident party asebo sawa minanaba amade iramdamba Manipur asebo kananaba honabada punamake daita lominese haina pondokhe political party na miyamna sung shibiu aduga paisagi war oregadi ekoi thokcharoi paisagi nate Manipur se yamna luraba tangdulita daba yamna phibam chadraba Andagi confirm sila kayo manantok yung taraga di ako puno taitaning lupa daw na lupa daw padung mazati furup mo oirabani ano Manipur se plop kan minana wana tamda iresa laibiri ba furup kodi magna isa gi thaudani khanbiraga DPF pu koi thamoi da phiran yung matam du yaure habado miyam thamjare DC Bisnupur so oidibe Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ke President Puza Ilangbamba IAS Amadi Chairman Dr. Wahimbang Gulapi Singh Meng Makada Voluntary Blood Donation Camp Amad Department of Transfusion Medicine RIMS Impal da Kasi Pangthokre Tarom da Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Sayatab Foundation, New Life Foundation, Manipur People's Resource Development Association, Bisnupur, Department of Transfusion Medicine, RIMS, Impal State Blood Transfusion Council, Manipur State AIDS Control Society, National Health Mission, Manipur Nakusana Sindana Pangtopani. Tarom the Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Secretary Dr. Huidrom Roman, Committee Member Nong Tombom Sanatombe Amade Moirang Temp, Ibo Hanbiso Sarugake. Tarom the Nupi Ane Amade Committee Member Koira Bamba, Kogendro Yauna Voluntary Blood Donor Singna EPK. Haukiba October Getang Kunipandagi, Kuntra Pauba, Goa the Leba, Manohar Parikar Indoor Stadium, Marganda, Thangta Federation of Manipur Gaming, Makada Thangta Sport Association of Goana, Sintana Pangtokiba, 31st National Sub-Junior and Senior Thangta Championship, 2025 Saruka Yaruba Gold Medalist, Ani Amati Silver Medalist, Amayauna State, Thangta Championship, Saruka Yakiba, Sanaroi, Maripuna Sanaroi Taret, Ngasitaramna Oktana Punin Tawakre. Kainau Thongka Youth Club, Sinduna Kainau Thongka da Laiba, Ibado Loya Lapa Community Hall the Pangtokiba, Tarampa Aduda, Club Ki Taupu Singsu, Saruya Ki. Gold medalist and Krishna Chan T.I.'s Handiba Amadi Silver medalist Singda KYC Club Ke Mikey the Gilangyanta Amadi Achambakudol Pituna Puning Tawakiba Dukamari Lainana, Tentha the senior players so Oidiba gold medalist and Krishna Chana Haikibada
Sanaroi amana mai paktuna halaka matamda miyamna asumna opiba ase yamna nungaiba phawi adubo Manipur ge sanaroi singde laidaba imungdage haurakpana ayamba oibana mari leinaba amade government ke maike dege matenga pangbina appeal tokhiba kaloinana lakadaba championship singda gold medal lawraktuna Manipur ge mingsat purangnaba angamba thakta honake gani haina makata ke Hausik sanabigi pau bizari Polyester College Wabaganya Sindana Pangthokpa Ayapam Pratap Singh Memorial Manipur University Inter-College Football Tournament 2025-26 ke ngasi DSA Kaksange Playground Sanakhiba Master Polyester College Yanglamba Wabaganya Modern College Impanbo Pansan Mangasino da Maithiba Bikre Polyester College Yanglam Wabagaya Pansan Singh Jersey number 14 CH Rositna Matski minute Ramapan jersey number 19 E Avinas na minute Kunmanga Amade Kuntra jersey number 5 W Shanatomana minute Kuntra Manga Amade Yanghai Mapana Chan Kibani Air Battalion CRPF na Deputy Commissioner Bisnupur Sport Authority of India Manipur Police NIHPG Amade NISI DCL ga Kusanaraga Sinduna Mini Secretariat Complex Bisnupur Tournament Manganichamna Satharakiba Bisnupur Girls Football Tournament 2025 ke winner Manipur United Football Academy na oikre Tem tarani thona puna sarugyatuna Satharakiba tournament ke ngasake final match ta Manipur United Football Academy na ICSA Irangbanbo Pansan Ahumani da Maithiba PK Tharoma Duda ADGP Manipur Police IK Moibana Athoiba Mitland Oibagaloinana IGP CRPF Bimal Kumar BIS IST Head of Project NISPC Gurucharan Singh Commandant AMP and Sector and Kunjarani Olympian Sushila Devi Likma Bump DC Bisnupur Puja Ilangbam Amadi Center and forcing the official Gasu Sarugyaki. Mamang Tau Tabagitanka Amadiki Youth Social Action for Rural Development YSARD Wangu Now the Kongna Sinduna Club Sage Playground Puna Tim Kunna Sarugyatuna Satarikiba Anarik Soba 5 Met ASI Knockout Open Football Tournament 2025 Game Mapu Mema FC Wangu Terakongna Waikre Luishin Bagi Pangtopa Thoramda Kumbikendrige MLAS Premchandra Wangu Terakong Borayangbi Amadi Wangu Gram Pansat ke Thanage Pradhan Singh ke P Balisho TS Romes Amadi Angom Keshojit Upa Pradhan te L Imoba Amadi Atai Mari Eba Miyakana Sarugyaki Final match Aduda Mema FC Terakongna Imoino FC Kumbibu Mari Ohunda Maitiba Pituna Champion Oike Winner Oikraba Mema FC da Rolling Trophy ga Loinana Cash Prize Oina Lupalak Ama Amadi Runner Tahuraba Imoino FC Kumbida Runner Trophy ga Loinana Cash Prize Oina Lupalising Yankage Manasing Kusinake All Ziribam Sport Association SAS in Sinduna Ziribam has secondary school playground Tim Tarana Saruka Yaduna Pangtogleba Anba NC Rajan Singh Memorial Mini Pose under 13th Football Tournament 2025 SAS President S Maniton Singh na Honabi Matung Ina Ngasideke Haudokre Opening Master Sonapur GPSA Bina UPC B Usathonbu Gol Mangasinoda Maitiba Bikre Hayang Nuntin Pungka Animakai Taba Madamda Yawanda Club Sapanagaga Eastern Club Dibonga Sanagani. How's the Garo Badamuro Papa of Manapizere? KSA Governor Unabalakpada Security Force nothing but the case Sauna Muna Cray. Manipur Government Service Federation na hayang pen down to strike chang salagani.
Loinana A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Football Tournament ki ngasige match da Polista College mai pakre. Imes PAODAM ngasige de matang sedaloi jere meng tabiri besang ba muka hana krum jere.